Horasma hubata haganupan. Selamat manogot anjaha bani nama mukah mingguon ipadas hanami. Selamat makorjahon nama dear. Selamat beraktivitas bani nama ulang tahun sadarion. Selamat ulang tahun. Saya marsangap ma Tuhan Yesus bani goluh tak. Paimai tangihon hita hatan nebata nagabe bohal bata laho man lahoi haganupan lahoanta martonggo mahita. O Tuhan Yesus sihol hanami isi sei hatamu nagabe onjolan benami laho marhorja ase margogoh anja hagabe panjaliran pasu-pasumu homa ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Kita aganupan na ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus hata ni nebata na manise hita bani sadarion tarsurat do bani Rom 2 ayat 10 onom. Rom 2 ayat 10 onom. Sonon ma ihatahon. Aima bani ari roh kosinay bata manguhumi sagala naponok bani jolmain marhite Kristus Yesus. Dumu hubani nahuambilan honin salinari ibasahon hanami. Aima bani ari roh kosinay bata manguhumi sagala naponok bani jolmain marhite Kristus Yesus. Dumu hubani nahuambilan honin. Ibagas bahasa Indonesia ihatahon. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Kita ganupan dani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ambilan sadarion paingatkon bahwa bani ari paroni Tuhan Yesus napa dua halihon ipatalar masagala naponok anjaha iuhum masagala nama korjahon dosa. Nini doding sekolah minggu. Sadarion arini Tuhan, arini Tuhan, eta hita marmalas uhur, sadarion arini Tuhan, eta hita marmalas uhur, sadarion arini Tuhan. Tatu porsaya do hita ijai anjaha yamenkon hita bahwa sadarion aima arini Tuhan. Anjaha on mapatugah kon homa hubata natuari sadarion patar aipe arini Tuhan do. Jadi haganupan ari aima arini Tuhan anjaha isobut dohoma naibatata aima naibata na maha hadir naibata na omnipresent hadir bani haganupan panorang. Kita ganupan nini teks taon roh kosi naibata manguhumi sagala naponok bani jolmain marhite Kristus Yesus. Halani tiap ari do naibata adong itongah-tongah ta berarti setiap hari dohoman naibata mangida hubagas uhurta bahkan uhur naponok. Aido ase ulang marosuh ita marponop-ponop laho makorzahon na jahat. Halani haganupan na ihorjahon hita talardo ilobe ni naibata.
Halanyai taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus bani haganupan halak. Nagolgol anjaha pokut bani hata ni Tuhan Yesus. Sadaryon ay maari ni Tuhan, ay maari malas ni uhur, ari na madiar tumang, ari pasu-pasu, anjaha ari na pasangapon Tuhan in. Ari Tuhan ay maari pasu-pasu. Selamat mandalani goluh ibagas hapor sayaon mahita. Porsaya mahita ipar diate Tuhan Yesus do goluh ta. Parsaoran ta. Pakon haganupan na ihor jahon hita. Senga dong naponop. Talardo ganup. Halani ay. Lambin orot mahita hubani. Halani humbani Tuhan Yesus do gogo. Apa pasu-pasu na adong bata. Selamat makorjaon haganuban aktivitas ta. Bani na sedang hurang jorgit. Nay bata adong itong-atong ta. Dilohita ma. Pangindohita ma. Mangadu mahita. Bani haganupan halak na bahat problem kehidupan ni. Tuhan Yesus adong itong-atong ta. Dia hanya sejauh doa. Bani haganupan hita na beraktivitas, bani haganupan horjata. Pasangap hita ma Tuhan. Halani marosu donay bata. Mamasu-masu hita. Ari ni Tuhan. Uhum do bani hala na jukan. Tapi pasu-pasu do bani hala na porsaya bani. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamahanami Tuhan Yesus mamilangi ari-ari ni guluh nami. Asilambin orot hanami bamu anjaha sadar. Haganupan do guluh nami ontalari ilobemu. Anjaha marsangap maham Tuhan. Anjaha pasu-pasu hamahanami. Asi ulang adong naponop ibagas uhur nami uhur rajukat. Asi ulang hona uhum hanami. Tapi dapotan pasu-pasu. Ibagas Tuhan Yesus Kristus na adong itongah-tongah nami hanami martonggo. Amen. Horas mahubata ganupan. Selamat pasangapon Tuhan Yesus ibagas bolo.